Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-lazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin lumillat Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ayo Abdullah, ayo Abdullah nama ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Muttalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Khadijah. Fokus. Setia semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah, fokus. Yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah
kisah sang Rasul yang penuh suka duka. yang penuh suka duka. Iya, halo kakak Mary Ani, hai bang. Iya, halo, hai kakak Mary tuh. Hai kakak Mary Ani, hai hai. Ya kakak Mary. Iya, kakak Dirka, iya. Jumbo. Jumbo, ya temannya Jumbo, kakak Mary ya katanya. Tahu Jumbo nggak kakak Mary? Salam kenal kakak Mary Ani ya. Kakak Dirka Dungio, halo kakak Dirka, hai hai itu kak, hai hai dede, hai hai. Iya teman-teman, salam kenal teman-teman ya dari Dede Zahra dan kakak Nahla ya teman-teman ya. Ayo kita lanjut teman-teman, terima kasih teman-teman sudah like barakallah teman-teman ya. Yang sudah tap layarnya, makasih ya, yang sudah subscribe. Kakak Kentang Goreng Lovers, iya, hai hai, kakak Kentang Goreng. Hah, namanya itu? Namanya enak banget ya, kentang goreng jadi lapar. Namanya makanan. Iya, namanya makanan kentang goreng enak. Hai hai kentang goreng ya. Lanjut teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah menyimak ya, sudah like barakallah teman-teman ya. Kayaknya channelnya namanya Kentang Goreng. Iya bisa jadi. Oke teman-teman, ketawa tuh wak 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 wak. Iya kakak kentang goreng siapa nama aslinya nih, boleh tahu nggak nih? Ayo teman-teman ya kita dengarkan Dede Zahra akan membaca salawat teman-teman ya. Allah kafi teman-teman. Ayo teman-teman kita dengarkan teman-teman ya. Ayo deh, 1, 2 mulai. Allahu Sini. kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi Goya kafi kafana kafi wa na kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu ya, lebuan bila sapu ya, sidung gaya padamu. Jangan tinggalkan sate malaku. Tunggu damai di taman, kupu-kupu berterbangan. Dia baik baca Quran. Jangan lupa sholawatan Allahu Kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Terus namanya Nasadan Jahra Ihal senyumlah layibun indah jin puasa hadis sedekah semua dalam doa ya teman-teman semua lain akhiran tawa. Saya Kizumi dan Nabi semoga hidup kekal bahagia. iya amin amin ya rabbal alamin. Iya kakak kentang goreng wak 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 wak. Iya kakak kentang goreng boleh bang, namanya Mei Cailin. Wow, namanya kakak Tahla tuh kentang goreng kakak, namanya Mei Cailin. Iya kayak Chinese kakak namanya ya. Kamu biasa. Iya ini sambil ngerjain PR. Wah kakak Mei Cain ngerjain PR kak, doakan kakak biar kakak cepat kelar PR-nya nih. Aku ngerjain PR bang, ini lucu banget suara adeknya ya, katanya lucu suara Dede Zahra. Makasih kakak Mei Cain ya, Mei Cain ya. Salam kenal kakak Mei Cain ya. Dari Dinda sama mama saya. Apa tuh? Gelang. Wah bagus banget gelangnya ya. Udah bikin lagi. Bikin lagi. Wow mantap sekali. Siapa yang bikin gelangnya tuh? Mama. Mama. Bilang apa mama? Paci. Iya oke ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman terima kasih teman-teman sudah komen-komen salam kenal ya dari Dede Zahra dan Kakak Nahla ya teman-teman ya. Dan terima kasih juga sudah like teman-teman ya. Barakallah teman-teman. Lanjut teman-teman, yuk kita bacakan Akhiratul Mujmalah teman-teman bareng-bareng yuk.
Kakak Dede yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil iya lanjut bacaan sholat teman-teman ya. Ayo kakak Rusdianto Sabiku tahu Al-Qurayos gak bang? Al-Qurayos Al-Quraysh kali Al-Quraysh ya, Al-Quraysh iya saya salah baca ya. Al-Quraysh tahu bang ya. Masya Allah. Salam kenal kakak Rusdianto ya. Kakak Syakilah Comel, hai tuh kakak Syakilah. Kakak Syakilah Comel, hai. Salam kenal ya teman-teman semua ya. Terima kasih sudah komen-komen dan sudah like dan subscribe teman-teman ya. Al-Quraysh kak baca kak, coba kak. Surah Al-Quraysh, li'ilafi kak, ayo li'ilafi. Ayo dari jarak bareng-bareng teman-teman ya. Ini kakak apa nih Rusdianto nih minta bacakan surat Al-Quraysh ya. Ayo. Bismillah ya bareng-bareng. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iya. Lanjut teman-teman ya, kita baca bacaan sholat teman-teman. Ayo bacaan doa iftitah teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Innas wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku ya, ruku. Subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Dede wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana a'la subhana rabbiyal a'la
duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iya, itu bacaan sholat. Oke, kita lanjut ya. Kakak Rusdianto. Hai itu Kakak Rusdianto tuh. Hai Kakak Rusdianto. Iya. Masya Allah. Amin Kakak Rusdianto ya. Sama Kakak Rusdianto. Kakak Rusdianto coba niat sholat zuhur bang. Coba deh Kakak ayo. Ini sholat zuhur ayo. Bismillah. Ayo. Usolli zuhri arba'a raka'atin lillahi. Aku niat fardu zuhur 4 menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu Bang ya, Bang Rusdianto ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah like-like teman-teman ya. Sekarang teman-teman, sekarang baca dari Jahra ya teman-teman ya. Surah An-Naba teman-teman. Ayo. Nih teman-teman ya. Teman-teman bilang. Teman-teman, sekarang biar saya baca surah An-Naba teman-teman ya. Ayo. Mau di mana? Di situ apa di sini? Sini. Ya udah ntar ya ntar. Ayo. Orang gaji dulu, ntar Abi kalau Abi marah Abi lempar-lemparin. Abi kalau marah Abi kalau marah-marah nggak ngeliat kuping Abi makan. Abi kalau marah-marah nggak ngeliat kuping Abi mah. Iya. Teman-teman ya, mengaji aja jangan pakai main-main. Kalau Abi marah-marah, Abi kalau marah-marah teman-teman serem. Nggak ngeliat kuping teman-teman, saya kalau mama teman-teman. Coba aja, susah kan ngeliat kuping kan? Bisa nggak anak ngeliat kuping? Bisa nggak ngeliat kuping anak lah? Iya, bisa nggak kuping? Bisa mana kupingnya? Mau kelihatan? Kuping Abi ini mah. Kelihatan nggak kupingnya? Kelihatan Mang? Mana? Nah itu nggak kelihatan, itu mah karena lah ngumpet kupingnya. Ya teman-teman ya. Teman-teman, ini mana? Minum dulu nggak? Minum. Nih minum, mana minum? Ini dia. Itu punya Abi ini. Awan, ada bos ini. Bos ini, minum ya. Kita tumbang tuh. Ya minum. Ya teman-teman ya, kita saksikan teman-teman ada Jahra. Ya Jahra teman-teman ya, orangnya cantik, soleha, rajin menabung, nggak suka jajan teman-teman. Oke, dengarkan teman-teman ya surah An-Naba teman-teman. Dede, An-Naba dulu apa Iqra dulu? Apa jilid dulu? Iqra dulu. Oke, teman-teman ya. Dede Jahra baca Iqra dulu teman-teman. Katanya baru surah An-Naba. Bilang teman-teman gitu. Teman-teman. Sekarang kita baca Iqra dulu ya. Iqra dulu ya. Iya. Bantal nggak? Bantal. Cantik banget, gelang bagus ya. Ada 2. Bantalnya no, enak. Begini langsung ya. Ayo teman-teman ya, Iqra 3 teman-teman ya. Iqra 3 halaman apa, Dek? Halaman apa nih? 24. Pinter, Masya Allah. Halaman 24 teman-teman ya, Iqra 3 halaman 24 teman-teman. Yang mau ikutan silakan buka Iqranya di rumah masing-masing ya. Ayo bersama Dede Jahra teman-teman.
Usianya baru 4 tahun teman-teman. Teman-teman ya, maklum ya teman-teman ya kalau di mana? Iya situ. Oke, nggak apa-apa ya. Mulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nih. Nah, isu. Hu. Hu. Iya. Fatu. Si. Hu. Iya, pintar, masya Allah. Ma. Fa. Ti. Ti. Ha. Ha. Hu. Iya, lanjut. Walaka. Zahu. Ka. Li. Ei. Hu. Huna. Iya. Kita. Bahu. Iya. Ta. Zu. Zu. Da. Za. Ni. Iya. Su. Hu. Kuma. Hu. Kuma. Iya. Terus? Pintar ya dia mah. Ya. Lah, ayo pintar dia mah. Tuh bajunya kuning banget bajunya. Pintar. Noh, kakak tuh. Kakak Sopon nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ngomong ngajinya ya. Wih, jempol nih di jalan tuh. Semangat ngajinya ya katanya tuh. Mana jempol saya? Ada jempolnya tuh. Kakak Sopon nih tuh, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyemangati Dede Zahra teman-teman ya. Dede Zahra makin semangat nih, jempol nih. Teman-teman bilang. Teman-teman. Dah. Teman-teman bilang. Teman-teman, jangan lupa. Jangan lupa. Teman selalu sampai dan melihat fungsinya dan juga tetap ayat dan juga menyimak Biar makin. dan makin makin. Iya, lanjut teman-teman ya. Dek, lah, ayo. Sampai sini. Belum nih. La, ini la tadi. La. Terus ya. Iya. U. Du. Main putar kemarin. Bisa? Ngapa pipis? Enggak ya. Nggak usah terus. Apa-apa. Penting masuk Islam. La. U. Iya, terus. Sogi. Ru. Una. Lu pinter banget tuh. Terus kemarin sama. Subuh. Subuhana. Iya. La, ayo la. Rabi. Su. Kemarin pinter kemarin. Semangat kemarin. Udah sini. Ayo.
I. I. Mm-mm. Ya. Iya, terus 5. 5. Yu. Yuha. Iya. Kho. Ho. Ho. Khoro. Ho. Mhm. Terus? Sapi ya. Iya, suara bilang makanya cepetan. Nggak biar suara nggak hilang. Khoro. Kho. Ku. Rangu. Bagus. Terus. Nih. Ru. Mhm. Hu. Mhm. Ri. Ri. Ta. Terus. Oh. Mhm. U. Usiha. Terus. Coba. Mhm. Siu. Mhm. Kayuna. Mhm. Paumuni. Mhm. Latanap. Baju. Mhm. Yuzauna. Mhm. Makoidu. Mhm. Waya. Isu. Iya, pinter lagi. Bismillah. Masuk terus mana? Mana maksud? Coba sini. Sini benerin. Nah, gitu bisa. Coba diri dulu, diri. Bilang teman-teman. Teman-teman, Rasa terus. masuk terus. Ini sebelah dulu sini, benerin. Wah, udah tinggi dah. Aman. Aman kan, enak kan? Ayo, pinter. Ayo, bismillah. Ayo. Bis. Minum. Terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah like barakallahu teman-teman ya, masya Allah. Sudah tap layar, makasih teman-teman sudah subscribe ya teman-teman ya, masya Allah. Terima kasih teman-teman ya sudah menyemangati Dede Zahra dan sudah menyimak dan sudah mensubscribe dan komen-komen dan like teman-teman ya dan tap layarnya teman-teman ya, masya Allah ya. Barakallahu lakuma ya Allah. Lanjut teman-teman, kita dengarkan teman-teman ya Dede Zahra baca lagi, lanjut nih teman-teman ya. Baca Iqra 3 halaman 24 ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Bismillah. Copot, awas dulu copot. Copot, jangan nempel tangan, copot. Ya, bismillah. Cantik banget dah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Makisu. Hu. Iya. Fatusiu. Terus. Mafatihah. Terus. Falakazahu. Iya. Kai. Una. Iya. Kitabahu. Iya. Tazudani. Syunuma. Syuku mau. Uma. Iya. Raya.
ai Ma. ma Yu. yuha Lagi biar ingat. 5. Ayo. 5 Mm-mm. yuha Terus. kakulahu Iya. zuhu aika Mm-mm. Ru. u U. Mm. siha Iya. tubasiu Iya. kaihuna Mm. tahu muni Mm. latanab bazu Mm. yuzauna Mm. makoidu Mm. waya isu. Iya, Masya Allah. Tos dong. Sekarang bareng Abi ya. Sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, perhatikan, dengarkan, ikutin ya. Iya. Nakisuhu Nakisuhu fatusiru fatusiu mafatihahu mafatihahu fawakazahu. Pendek ya? Ini salah Abi. Fawakazahu. Iya, maaf. fawakazahu Kalihuna kaiyuna kitabahu kitabahu tazudani. Ulang lagi yang jelas. tazulani Iya. Syuhumahuma syukumahuma la yauduhu raya uduhu saghiruna sagiruna subulana subulana lalabisu lalabisu khati'ina khotiina lima yuha aymayuha kharaqulahu lahu zuhurika zuhurika ru'usiha ru'usiha tubashiru tubasiru karihuna kaihuna talumuni taumuni la tanabazu latana bazu yuzauna yuzauna maqalidu maqaidu wa yaisu. waya isu. Iya, lagi. Shadaqallahul azim. Teman-teman, Alhamdulillah sudah selesai. Ikonnya sekarang kita baca anak apa? Sebenarnya mengerjakan. teman-teman jangan lupa. Udah kekecilan yang dulu ini. Emang? Iya. Mau udah kekecilan? Dia udah besar sekarang. Iya. Teman-teman Teman-teman jangan lupa. jangan lupa
Dan bunyi kanang singa dan juga tep-tep ayah. Dan juga menyimak. Biar Ya makin seru ngajinya. Ya, sekarang giliran saya Sekarang yang saya baca baca surah An-Naba. An-Naba. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'aun anin naba'i azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kala sayalamun summa kala sayalamun am naja'aya adami hada wajibal tada akalakanakum alwaja waja'ana naumakum subata waja'ana layla ibasa waja'ana nahara Syabanaina walakum sabang sidada waja'ana sirajau wahaja anzana mimamu syirati ma'an sajjaya inuya bihi habang nabata wajannatin alfafa Yawma fahikan namikata Yawma yang fahisu fatatun awwaja Wafiatis sama fakanas abuaba Wafiati jibau fakanas sahaba Inna jahannama kana mirsada Iqalina ma'aba Abisina fiha aghal ayasukuna fiha badawa sahaba ila hamimah ghasaqo jaza'au wihaqa innahum kanu ayajuna izaba wa kazabu bi'ayah inakizaba qasya'in asayna wa kitabah Haruku najiyakum ya azaba Inna ya muttaqina wa faza Hadaiqa a'naba wa qalba asraba Maka sambiyaqa yasma'una fiha Aqwa kisaba yasa'min wabikatan disabah Wabisamawati wa ajama bainahuma Ila yang bikuna minhu itu apa? Nama aku huwa ma'ikofa Aitana iya manasina huwa ma'akawa itu apa? Saya kaya muhakko Aman sya'atuk saja bima'abah Ina angsana ku ngasabang kaya bayar mau kadang macada kadang macada aku kafir kayak kunci jawaban. Masya Allah, merdunya suaranya ya teman-teman ya. Kakak Sherly Yanti, hai tuh Kakak Sherly. Hai Kakak Sherly Yanti, terima kasih sudah komen-komen Kakak Sherly ya. Dan sudah subscribe, dan sudah komen-komen, dan sudah like ya. Iya itu minum. Teman-teman. Alhamdulillah Sudah selesai. Baca An-Naba'nya. Sekarang kita baca surah Al-Fatihah. Ya, aus teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah like, sudah menyimak, sudah subscribe dan tap layarnya. Masya Allah teman-teman, makasih ya. Selamat datang teman-teman yang baru berkunjung, silakan kita menyimak ya. Dari Zahra akan bacakan murojaah surah Al-Fatihah teman-teman sampai surah Al-Humazah ya teman-teman ya.
Wailul ya. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hiraman nirayim. Alhamdulillah alamin. Amanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad. Terus. Wa min Syarri nafasati syarri hasidin iza hasad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat syada bila sebab makna mau wa maksab asana amrata amatu wa mata tabu fiji dia dom mematu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazana suwa wa farahidan nasaiduna fi dini qada sabibam bi qata fina kana tawaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'budu ana a'budu ma ba'tum antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka wasawsayil bikana inasanya kawa putra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat al-haji yukajibu bidin fasayika haji yadu yatima yaudu ala amin miskin fa'aya musahin alina mangsatim sahna jinam ya'una mauna ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fikra sini abim mi'ata sita ya sohifa ya budu bazabait Aci atau min ju'i wa minhum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Am ta kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fil am yada'aka dum fi tati ashaim dayan ababi tamim bi jatim masjid wa ta'alahum ka'asima wa. Bismillahirrahmanirrahim. Faju'iku wa usratil masa alayhi sama'adan asawana ma'afadaka ayum ala nafi'ah tanah ama ada kama ulama na'uwa yamawadatul lati tatayuha angkira musala Muhammadin mumata
sudah. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Teman-teman, Teman-teman, alhamdulillah. ya sudah selesai Al-Fatihahnya. Sekarang kita baca jilid 2. Sholat, Kak? Oh, belum? Ayo, sholat. Dikit lagi udah jarak kelar nih. Ayo. Sholat. Sholat tuh belum? Udah, siap-siap. Pakai kerudungnya. Ini pintar, Masya Allah. Ya. Ayo, teman-teman. Teman-teman, Kita baca kita baca jilid 2. jilid 2 Metode metode Umi. Umi jilid kuning. Iya, halaman Halaman berapa? 35. Iya, teman-teman ya, halaman 35 teman-teman ya, metode Umi jilid 2 teman-teman. Teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah like-like, sudah subscribe dan tap-tap layarnya, Masya Allah teman-teman ya. Barakallah teman-teman. Udah, ini mana deh ya? Iya, halaman 25. Halaman 25. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Abi, Saya. kemarin Abi kaget ya, saya udah bisa semuanya. Iya, Mbak Nabi kaget lah. Udah jarang udah bisa semua. Tapi yang ini udah bisa, yang ini udah bisa, yang ini udah bisa. Udah. Sekarang ini ya. Iya. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Mak. Malakun, falakun, hasanun, jasadun, syakaun, harosun, Bisa. Terus? mahadun, Deh. ahadun, rajulun, Bisa. samanun, nahaun, kutubun, nafaun, laibun, humurun, jabaun, wajirun, syafakun, saharun, basirun, suhufun, basyarun, rasyidun, arifun. Bisa tuh, Dek. Buat tes ini tes. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang itu, kita bisa ya, Dek. Ayo, Tahun 7 tahun aja. Lama amat 7 tahun. Ayo. Udah lama Ya amat 7 kok tahun. saya udah ulang tahun lagi. Ulang tahun lagi. Lama amat tahun lagi. Ayo. Terus saya ulang tahun. Dulu ya, Anda udah dapet kado tuh hadiah ulang tahunnya. Mana? Yang warna pink, kipas angin, majem tangan, mana itu? Yang dulu saya ulang tahun. Dulu. Iya. Iya, iya. Malakun. Bukan hadiah, Nah, tapi hadiah, ulang tapi- tahun. Oh, yang dulu itu. Iya, iya, iya. Oke. Malakun. Malakun, Falakun. falakun, Hasanun. hasanun, Hasadun. hasadun, Syakarun. Siap-siap, Kak. syakaun, Harasun. hasun, Maradun. madun, Ahadun. ahadun, Rajulun. ojun, Samanun. samanun, Naharun. nahaun, Sini, Kak. Kutubun. kutubun, Nafarun. nafaun, La'ibun. laibun, Humurun. umurun, Terus.
Jabalun. Jabalun. Wajilun. Wajilun. Syafaqun. Syafaqun. Saharun. Saharun. Bashirun. Basyirun. Suhufun. Suhufun. Basyarun. Wasyarun. Rasyidun. Rasyidun. Arifun. Arifun. Besok pin? Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tes. Wah, lagi habis. Coba tes nih, coba tes dong. Udah. Segini dong. Iya, iya, tes. Satu. Kak sini Kak. Ayo. Bisa. Segini. Iya, tes dong. Tes. Nahawan. Iya bisa. Sama gede. Ah, sama gede. Iya itu. Sama gede. Kudakot. Basya, ayo. Coba tes. Basyawan. Dah. Iya, sadaqallah. Ajib. Teman-teman bilang, teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Terus? Ayo, teman-teman gitu. Teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kakak saya, awalnya cantik, soleha, pintar, suka rajin menabung, Kak, udah capek. Terus? suka jajan, Terus? sukanya belajar, nggak suka sombong, sukanya menabung, Dan suka sholat. suka sholat isya, suka makan sayur bayam, tapi hanya galak sama adiknya. Baik, ye. Galak, Baiklah. Ayo. galak. Ayo teman-teman. Mic mana mic-nya, Dek? Teman-teman. Saya semut. Semut ya. Ayo, nih. Awas napala. Ya. Ini, Dek. Astagfirullahaladzim, Pak. Ayo. Mana akornya? Ikra dulu apa? Apa dulu? Siap dong. Susah. Ini. Oh, main udah itunya. Enggak. Kerudung aja, kakak kerudung. Teman-teman. Ini maaf sini. Ini nih. Ini aja nih enak nih, aman. Nggak mau. Sini. Bisa aja panjang kayak begitu. Nah, tuh aman. Ayo. Teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah like, sudah subscribe, dan sudah tap-tap layar ya teman-teman ya. Sekarang giliran Kakak Nahla teman-teman ya, baca surah An-Nazi'at sampai Al-A'la teman-teman, dan baca Iqra 6 teman-teman ya. Iqra dulu apa Al-Quran dulu? Murjah. Ini. Murjah dulu. Ya, yuk. Teman-teman. Sekarang giliran saya baca surah An-Nazi'at sampai surah Al-A'la. Teman-teman ikutan ya, silakan ikutan, bisa dibuka Qur'annya ya. Surah An-Nazi'at teman-teman sampai Al-A'la ya. Oke, itu dia. Habis. Pintar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wassabiqati. Mana sih? Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah.
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Lanjut surah. Itu udah gak yang kakak? Siapa? Kakak Gemma. Iya, Kakak Sherly Yanti. Hai Kakak Sherly. Kakak Gemma Syafira. Aku udah ompong. Hah? Udah ompong, berarti 7 tahun Kakak Gemma ya. Apa berapa tahun Kakak Gemma usianya? Hai Kakak Gemma. Hai Kakak Gemma. Iya. Teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya Kakak Gemma, Kakak Sherly, Kakak Sopo ya. Sudah like berkot teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Bilang teman-teman lanjut ya. Teman-teman lanjut ya. Surah Abasa. Surah Abasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bunyikan loncengnya dan tap layar. Oke, biar makin seru. Iya, teman-teman kita mulai ya. Ayo, bareng-bareng. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ودائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Siapa tuh? Kakak Ananda Zulaika SG. Assalamualaikum. Kakak ingat aku enggak yang Ananda itu? Tapi aku ganti profil. Iya kakak Ananda, ingat ya. Kakak Ananda Zulaika SG. Apa kabar Kak Ananda ya? Semoga sehat selalu Kak Ananda ya, Kak Gema dan teman-teman lainnya ya. Kakak Ananda Zulaika, Masya Allah, Allahu Akbar, amin. Kakak Ananda ya. Kakak Ananda ikutan yuk kita baca surah apa Kak? Lanjut Kak. Surah At-Takwir. Ya Kak Ananda, yuk kita baca surah At-Takwir teman-teman semua ya. Kak Ananda, Kakak Gema dan lain-lainnya. Abi, Kita baca surah ayam At-Takwir. bunyi-bunyi. Iya dia sendirian iseng tuh dia. Ayamnya sendirian, dia iseng, nggak temennya, nggak mau main, ngobrol, nggak ada. Makanya dia, halo teman-teman, nggak ada yang nyaut. Tolong, dan nggak tolong itu. Ayamnya kesepian, nggak temennya. Aku aja kalau nggak ada teman nangis sendirian. Gitu ya kan, sama kayak ayam. Ya, teman-teman, lanjut teman-teman ya, bilang teman-teman. Teman-teman, Lanjut ya. lanjut ya. Surah Surah At-Takwir ya, Kak Ananda ya, bareng-bareng yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Mana ada? Ayo. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat وإذا الإشارة عطلت وإذا الوحوش حشرت wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat وإذا الموءودة سئلت بأي بأي ذنب ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, Masya Allah ya kakak. Kakak Ananda Zulaika SG, kakak udah hafal surah Al-Baqarah belum? Kan katanya tuh, apa belum Al-Baqarah katanya? Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Belum kakak ya, baru sampai juz amma kakak Ananda ya. Nanti insya Allah berlanjut ya. Kakak Nur Malasari, hai tuh. Hai Kakak Nur Malasari, salam kenal Kakak Nur Malasari ya dari kakak Nahla ya. Kakak Ananda Zulaika SG, kakak aku mau ngaji dulu ya dan belajar. Oke siap Kakak Ananda. Semangat Kakak Ananda ya belajar dan ngajinya. Semangat ya Belajar dan ngajinya. Kakak Ananda. Ananda Zulaika
Ananda Zulaika. Iya. Kok macet deh? Hah? Kok macet? Mana macet? Iya itu ya macet. Internetnya kali ya. Lalu lanjut teman-teman ya, kita baca surah. Iya, patah-patah kak. Patah-patah ya. HP habis kali kepanasan ya. Hah? Udah enggak. Udah mendingan. Al-Infitor ya. Iya. Ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah Al-Infitor yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh nyampo ya. Ayo. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat Ya ayyuhal insanu ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك Kala bal tukazibuna biddin وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين Ya'lamuna ma taf'alun Innal abrara lafi na'im Wa innal fujjara lafi jahim Yasalawnaha yawmuddin Wama hum anha bighaibin Wa ma adraka ma yawmuddin Summa ma adraka ma yawmuddin Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a Wal amru yawma idzin lillah. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman, surah apa? Ayo, tebak. Surah Al-Mutaffifin nih. Al-Mutaffifin teman-teman ya. Ayo. Surah Al-Mutaffifin teman-teman ya. Ayo teman-teman bareng-bareng yuk ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azim Yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin Kitabun markum. Wailul yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin. wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim Iza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal kana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im. alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun Wa mizajuhun tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun. innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Asuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Apa tuh? Lanjut teman-teman surah Al-Insyiqaq teman-teman ya. Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat
فأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Lanjut surah Al-Buruj. Al-Buruj. Iya, yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman surah At-Tariq teman-teman ya. Iya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair wa ma lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazal innahum yakidu kaida wa akidu kaida famahhila kafirina amhilhum Ruwaida. Iya, Masya Allah ya teman-teman. Lanjut surah apakah Al-A'la teman-teman ya. Ini bacaan akan hafal teman-teman. Yuk dengarkan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis saya kan udah jilid 5. What? Congratulations. Yes. Yes. Sama ini. You just great. Saya juga udah sampai sini. Wish. Bagus. Akan lama emang hebat banget. Cantik juga. Sama kayak adeknya. Terus ntar. Terus. Wah, hebat banget Akan Nahla bacaannya. Sambil jatuh tuh. Ambil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari deh. Ya.
Apa yang dia tuh? Sabbihis, ayo. Sabbihis rabbikal a'la. Allazi Jatuhnya khalaqa mana? fasawwa wallazi Jatuhin. qaddara fahada Bilang apa? wallazi akhrajal mar'a Kasih ya. faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka Sanuqri'uka fala tansa. illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabu hal ashqa allazi yaslan ral kubra kubra summa la ya mutu fiha wala ya qad aflaha wa zakaros marabbihi fasalla. Udah. Sadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillah. Murojaahnya sudah selesai. Sekarang kita baca Iqra halaman 6. Iqra 6 halaman berapa kemarin? 21 teman-teman ya. Teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah follow, sudah tap layar. Ya, Be? Iya. Udah. Sudah tap layar, sudah menyimak, sudah komen-komen dan sudah subscribe dan lain-lainnya. Teman-teman terima kasih ya barakallah. Bener kan 21. Iya, pintar. Lanjut teman-teman ya, akan Nahla baca Iqra 6 halaman 21. Teman-teman yang mau ikutan silakan menyimak ya. Ayo kita baca yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut apa? Langsung aja. Ini udah paham kan? Udah paham? Ya udah. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim afaman yakhluquka kamal la yakhluqu afala tazakkarun illam ra'atahu qadarna Benar. qadarna innaha laminal ghabirin. Iya. Zalika kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Wat rukil bahra wan innahum jundum mughraqun. Iya, masya Allah ya. Kakak siapa tuh? Lanjut teman-teman ya, lagi, ayo. Kakak siapa? Kakak siapa ya? Kakak Rafael Gilang. Hai Kakak Rafael, selamat bergabung Kakak Rafael ya. Terima kasih sudah komen-komen Kakak Rafael ya. Lanjut teman-teman ya, Kakak Rafael, Kakak Nahla baca lagi teman-teman ya. Kayak lagi yuk, ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla. Ayo.
minum. Minum, oke itu dia. Minum dulu ya, haus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih teman-teman ya sudah bergabung, sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah like-like, sudah tap-tap layar, sudah bunyikan loncengnya ya, dan lain-lain. Salam dari kami, Kakak Nahla, Dede Zahra, dan saya Abi Fahmi. Lanjut teman-teman ya, Kakak Nahla akan bacakan Iqra 6 halaman 21 teman-teman. Iya, udah belum? Udah? Ayo di 8. Ayo. Ayo. Tuh, ini apa tuh? Laki. Ayo teman-teman lanjut ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Boydon. Mental-mental. Ayo. Boydon. Yo. Fatawalla. Ayo. Pak. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Pendek. Syai'in nukur. Syai'in nukur. Syai'in nukur. Gitu pendek. Wa inna. Ayo. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kamal la Alhamdulillah ya Allah. la yakhluqu afala tazakkarun. Ya. Illam ro'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. What rukil bahroroh wan innahum jundum mughraqun. Masya Allah, barakallah. Abi, kalau saya habis minum saya Iya. Ayo bareng-bareng Abi, perhatikan ya, perhatikan. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, kalau tanda jim itu, tanda jim nih ya, boleh berhenti, boleh lanjut ya, boleh wakaf, boleh berhenti atau boleh terus. Kalau napasnya nggak nyampe, napasnya pendek misalnya, napasnya nggak nyampe, berarti berhenti sini berhenti ya. Kalau napasnya nyampe, ke sini langsung boleh ya. Paham nggak? Kalau Abi? Abi kan tadi napasnya nggak nyampe, napasnya Abi pendek napasnya, makanya Abi berhenti di sini ya. Itu coba diulang ya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afaman yakhluqu kaman la Panjang lanya. yakhluqu. Kita ulang ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu.
Afala tadhakkarun. Abi mami udah makan di Umi sebenarnya, dikit. Afala Dia nggak begitu lapar. tadhakkarun. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kamu aja dah beli, mana lah. Abi mah nggak usah. Apa? Beli makannya. Ayah belum makan. Iya. Illam ra'atahu qaddarna Bebas. innaha laminal ghabirin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Zalika kitabu la raiba fihi Hudal lil muttaqin. hudan lil muttaqin. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Ayo. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, akan ahla dengarkan Abi ya. Kita membaca Al-Qur'an, membaca Iqra dengan tajwid, dengan fasih panjang pendeknya ya, makhrajul hurufnya betul, maka yang dibaca akan menjadi indah. Apa? Menjadi indah bacaannya. Indah. Jadi bagus bacaannya, menjadi merdu. Tapi kalau kita bacanya nggak dengan tajwid, nggak dengan huruf-huruf yang betul, akan menjadi jelek bacaannya, nggak enak didengar. Ya, bacaannya nggak enak banget sih. Misalnya begini, misalnya ya, amma yatasaalun. Nah, itu kan bacaan dengan makhraj ya, dengan fasih amma yatasa gitu kan. Tapi kalau orang nggak belajar, orang nggak ngaji, belajar Iqra, nggak belajar makhrajnya, nggak baca tajwidnya, bacanya kayak gimana? Ngasal dia jadinya. Amma yatasaalun tuh nggak enak dengernya ya kan. Kalau amma yatasaalun anin naba'il azim, kalau kita kan bacaannya kan belajar ya. Kalau nggak belajar dia anin naba'il azim gitu, jadi nggak fasih ya. Jadi makhrajnya berantakan, hurufnya berantakan, akhirnya apa? Terjemahannya berantakan, artinya arti dari Al-Quran itu berantakan. Nih, ini kan Al-Quran ini kan ada artinya. Al-Fatihah contoh nih ya, Al-Fatihah ini ada artinya. Bismillahirrahmanirrahim ada artinya. Contoh nih ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim ya, artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha apa? Masih yang maha penyayang. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh, maka segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini alam semesta ini Allah yang ciptakan. Tuh, makanya kita wajib memuji Allah. Ya, Allah Maha Besar ya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pencipta. Tuh. Maka yang wajib dipuji hanya Allah. Kita mah manusia enggak wajib dipuji. Manusia kita nih, jangan gila pujian, jangan. Kita pengen dibilang cantik, jangan. Kita pengen dibilang pinter, jangan. Karena yang wajib dipuji hanya Allah. Kita ini manusia hanya makhluk yang begitu banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak kekurangan manusia tuh. Manusia tidur aja mangap. Manusia tidur aja belekan. Manusia tidur aja ngiler. Belum kentut. Belum dia pipis. Tuh manusia itu apa? Kotor. Manusia ya. Manusia itu dalam perutnya ada ee-nya. Akanlah perutnya ada ee-nya. Di rejahnya ada ee-nya perutnya. Tuh. Makanya
Kalau Allah enggak ciptakan wajah yang begitu cantik, kulit yang begitu lembut, maka manusia itu adalah hina, adalah akal. Manusia diberi akal sama Allah. Makanya manusia bisa, karena ada akal nih, manusia jadi dandan, mandi, cukur rambut, ya, bersihin beleknya, bersihin ilernya, tuh, jadi cantik lagi. Coba kalau kucing, ya, kucing belekan nggak bisa bersihin dia, kan karena nggak punya akal. Tuh, dia ngiler, dia cebok, nggak cebok kucing. Karena apa? Karena nggak punya akal, otaknya nggak ada berfungsi dengan baik akalnya. Tuh, manusia ciptaan Allah lengkap sekali, mempunyai akal, mempunyai panca indera, mempunyai tangan, ya, mempunyai mata, penciuman, ya, rasa di lidah, bisa manis, asin, pedas, pahit, getir, dan lain-lain. Nggak boleh sombong, nggak boleh gila pujian, nggak boleh sombong, nggak boleh jahat. Karena apa? Karena manusia itu lemah, ya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Tuh, ya. Ya, tutup. Mau nanya nggak? Nggak tanya. Dek, nanya nggak? Nggak. Oke, tutup yuk. Allahumma arhamna bil imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili fannahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamli minas shalihat, Rabbi hamli minas shalihat, Rabbi hamli minas shalihat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah. Nah, siapa ya? Haji Abi. Kau ya? Enggak. Aku kau. Enggak. Enggak, mana enggak? Enggak. Teman-teman ya, enggak ya. Bagus. Ya, teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak teman-teman. Sudah apa lagi dek? Teman-teman, terima kasih ya sudah like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di hari esok. Hati-hati nak. Hari esok dengan jam yang sama, insya Allah teman-teman ya, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, close.